Po res nemirnem poletju smo vstopili v res pravo, lepo briško jesen. Jaz sem prepričan, da vsi tisti, ki so danes tukaj in ta 2 dni tukaj, da bodo šli z izjemnimi vtisi od tu, kajti jasno je, da tudi narava naredi svoje, poleg vsega ostalega, kar lahko Slovenija ponuja. In danes smo tudi videli v vseh teh predstavitvah, ki so se zvrstila v današnjem dnevu, da pravzaprav smo lahko ponosni na našo Slovenijo in žal je pač ne znamo izkoristiti tako, kot bi jo mogli. Da so Brda Goriška najbližje zelenemu produktu, zelenemu turističnemu produktu. Ta dimenzija se mi zdi pomembna in jo je potrebno izpostaviti. Poleg tega pa dejansko tudi ta cross-border oziroma to čezmejno gibanje ljudem zelo všeč. In ja, menim, da je naša velika prednost, poleg krasnega teritorija, tudi ta čezmejnost in to doživetje produktov, ki sekajo meje Italija, Slovenija, je nekaj unikatnega in na tem so pravzaprav danes vsi navdušeni. Gotovo je, da imamo še veliko rezerve in prepričan sem, da je ta dogodek tudi eden izmed tistih, ki bodo krepko pripomogli k temu, da bo naša uspešnost našega turizma bistveno večja. Exquisite gastronomy, excellent wines, plans of possibilities to experience an active holiday, hospitable people, but also because of his specific location. On the crossroads of 3 cultures, Slavic, Germanic and Roman, we offer tourism which is literally without borders. From here, in the radius of 100 or 150 kilometers, a guest can experience and see 2 countries, different countries, and things that requires usually to take more than 1,000 kilometers anywhere else. We prepared this message for you with partners who are not here yet, but they will join us later. But I would like to mention them because they are very important. This is Toleranza Ljubljana, Association Biking and Hiking from Ljubljana, Marko Lenarčič. We had a great support from Spirit, our national tourist board, and also my great team of co-workers with Erika Kovačič at the helm. Best team ever. We tried to amaze you until now, until this point, but from now on we would like to spoil you in this magical environment of Diana House, but also with exquisite flavors of Esmeralda Trail. I would like to give the word to our hosts, Petra and Miran, in a moment. But before of this, I hope you will have a wonderful day tomorrow as well. Enjoy your tours. And I wish you, at the end of this adventure, a pleasant return home. But I also hope to see you soon here in the future, as I said yesterday, not only with your customers, but also with your families and friends. Welcome here at my winery, my house. Our brand name is Diana. Maybe you spell some of you will spell Jana, but it's not right. First time is dated in the beginning of 13th century, and it was reconstructed like 7-8 years ago. To so načini, kako približati Slovenijo, njene lepote in vse, kar lahko nudimo našim gostom od blizu in daleč, mogoče še bolj od daleč, kajti vemo, da tisti od blizu nas že veliko poznajo. A lot of time people from Europe are asking for an alternative destination, not well known, in order to experience some local stuff and local things from the area. People are sick and tired. They're looking for more sun and open areas. Slovenia, I can see, it's full of nature. Yeah, I think it has a lot of possibilities, maybe a little bit similar to Tuscany, perhaps. V naš marketing je treba usmeriti predvsem na tiste, ki nas še ne poznajo. In gotovo je med tistimi ogromno ljudi, ki bodo ponesli vse te lepote
tudi med svoje bližnje in gotovo je, da je to izjemna nekako promocija tega območja. Ne samo tega, ampak promovirali smo pravzaprav celotno Soško dolino, Vipavsko dolino, Idrijsko-Cerkljansko, obalo in vse. Tako da ne smemo se zapirati v lokalne meje, moramo pač Slovenijo prikazati kot celoto, kajti vsako področje ima nekaj za ponuditi. Smo videli tudi Posavje, Podravje in vse tisto, kar pač krasi Slovenijo, tako da smo lahko ponosni. Jaz mislim, da tudi našo kulinariko je treba izkoristiti. Imamo izjemno tradicijo in tudi seveda neko mešanico kultur, od italijanske kuhinje, slovenske kuhinje, mogoče tudi jugoslovanske, če lahko tako rečemo. In vse to je treba nekako združiti v eno ponudbo, ki jo gotovo imajo tujci zelo radi, kajti vemo, da na nekaterih področjih v tujini so nekako te kulinarične ponudbe nekoliko bolj skromne. Nekateri narodi pač nimajo te tradicije in to bi bilo potrebno tudi izkoristiti. In jaz sem prepričan, da vse, kar danes vidimo tu in kar je ponujeno, bo še veliko odmevalo, bomo rekli, po svetu, ko bodo ti naši gostje šli nazaj domov in se vrnili nazaj v svoje kraje. Ponudimo veliko, predvsem tistim, ki si želijo raznovrstnega turizma, športnega turizma, rekreativnega, doživljajskega, bomo rekli. Imamo vse možnosti, da nekako privabimo predvsem tiste turiste, ki imajo nek tudi dober odnos do turizma. Vedno tisti, ki ima denar, nima lahko tudi najboljšega odnosa do okolja, v katerem pač preživlja svoj prosti čas.